que Drenta porta com agradecimento e plente de palácio com alabança. Aleluia. Danke-me Deus para permitir-nos Drenta com agradecimento. Para Drenta de palácio com alabança, para reconhecer que bota Deus. Pa permitirmi Drenta tempo presencia tu alabanza, Aleluya, tu gratitud mi da Drenta tempo palacio. Danki pa permitirmi Drenta yes, tempo presencia tu alabanza, tu gratitud mi da Drenta tempo palacio. Padunamo gloria, santificado nombre glorioso y pa' cantar. Bota mi Dios y mi lastimado de mi corazón lo mi alabamos. Dame gloria, bota merece, bota mi Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aquí, Señor, oh Dios, permite aquí, Señor. Anche, oh Dios, la volontà in niente. Oh Dios, permite aquí, Señor, oh Dios, date posicionado meso, Dios. Posicionado meso, oh Dios, que nos cada un su vida, que nos cada un situación, oh Dios, con nosotros experienciamos completo. Permite que, oh Dios, di gloria, aleluya. Maro, bom dia, Romano, tur, bendicionamos a turta, aleluya. Com mis tempos zona bom costa bom ave música duro da gamisa posomba costa turta volta kunako nosso comissar kuna la gamisa com música duro Ore a Dios. Aleluya. Y Señor, han quitado Dios y me lastimado. Han quitado Dios. Tu sexto bom, tu costo bom, gloria a Dios. Tanto tanque, Señor, oh Dios. Tanque na mente que, Señor, oh Dios, tanta para nos vida. Tanque para minha vida, tanque para a vida de minha casado, tanque para a vida de nos Senhor, nos nietos, Señor, oh Dios. Tanto, oh Dios, tanque, oh Dios, por nos ministérios. Tanque, oh Dios, por nos turnos, querendo que te nos, oh Dios, de glória, aleluia. Bendicionate, dia da verdade, oh Dios, o hablo vai nos delante, oh Dios. Prepara turcos, Senhor, oh Dios, prepara turcos, camino, mande, no por llega, e namo llega, Senhor, oh Dios, aleluia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, aleluya. Yes, sí, Señor. Santificado, oh Dios, sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, sí, Señor, aleluya. Oh, Tata, sí, Señor, oh Dios, danke, oh Dios, por misericórdia de mente aqui. Danke, oh Deus, por nos cada que tem para nos trabalho de mente aqui. Danke, oh Deus, por nos cada Senhor, nos nietos, nos ser querido tu, Senhor, oh Deus. Danke, oh Deus, por chão por nos vida, Senhor, oh Deus. Danke, oh Deus, por caminho que nos tem com canave, Senhor, oh Deus, babai nos tilante caba. Bendicionar, Senhor, oh Deus, tamo poder, oh Deus, turcos diabo de mente aqui. Tata Santo, danke, Senhor, oh Deus, tamo de Deus, Tata, oh Deus, Alfa e Omega.
Bota Dios y Abraham, Isaac y Jacob. Bota Dios, Tata, lo cual como comisa nunca, oh Dios, porque de limitar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, tanque por prosperidad, tanque por éxito, tanque por turcos, Señor, oh Dios, dígame inte que, oh Tata, ministrar de nos viene inte que, Señor, oh Dios, Tata, por voluntad, oh Dios, turcos, diablo, Tata, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, no te manieramos, vos un Dios tremendo, vos un Dios alfa y omega, vos un Dios, Tata, lo cual como comisar de nos vida, Tata, y me inte que, oh Tata, gloria a Dios, Señor, oh Dios, sigue vos ministrar de mente que, Tata, pues nos dejamos de ser nabo, Tata, llena-nos, oh Dios, con sabiduría, conocimiento y día llave, la que día llave, oh Dios, un día tremendo, un día como voluntad, prometo tu cosa, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, oh Dios, nos también con nuestro man, Lidiana Sabina, aleluya, Lidiana Botei, gloria a Dios, Tata, danke Señor, oh Dios, danke Tata, babi de Lidiana de mente, Señor, oh Dios, con Lidiana, junto con nos, Tata, para engrandecemos nombre, na futuro, honor y gloria, y Lidiana bien con nos, Señor, oh Dios, porque Lidiana sabe, Lidiana comprende, acaba, Señor, oh Dios, Tata, con mente aqui. Tu mente tremendo, mente trata como palavra, oh Dios, gloria algum caminho de sua vida e guia sua vida, pé. Aleluia, tata, bendicionar, Lidiana, tata, mente que tata, oh Dios, tata, cutabo de Dios Todo-Poderoso, e lo qual como comissão nunca poqueda na mitad, oh tata, oh Dios, bendicionada, Lidiana, oh Dios, mente que tata, da poder, da glória, da turcos, diabo, Senhor, oh Deus, de subida, oh tata, Lidiana, oh Deus, tata, caminhava do honor de glória, para o pão de cada dia, tempo, presença, Senhor, oh Deus, tata, caminho surumano, tata, tem unidade, oh Deus, tem acordo, tem em nome de Cristo Jesus, Lidiana, mente que, oh Deus, junto conosco, Romano, turlaga-nos, engrandecer, Deus, o nome, llama Deus, tanque, para de Lidiana, tanque, oh Deus, para sua Yuna, tanque, oh Deus, para sua Nietuna, tanque, oh Deus, para seu trabalho, tanque, oh Deus, para sua casa, tanque, oh Deus, de caminhada de Jave, oh Deus, turcos, babai, quilante, caba, bendicionada, onde que llega, Senhor, oh Deus, é um bendição, bendicionada, mente, mente, que preparando com sabedoria e conhecimento. Perante um weekend bendicionar, perante um weekend sem sabedoria, conhecimento, glória a Deus, Tata, o poder está tremendo, o poder está glorioso, é ainda que Tata, tanque, oh Deus, Lidiana, Senhor, oh Deus, Tata, oh Deus, junto conosco, diante do trono de salvação, o trono de sanação, o trono, oh Deus, de turbo misericórdia, é ainda que Tata, Lidiana, oh Deus, Lidiana, tremendo, junto conosco, Tata, engrandecendo o nome, na futuro, honor e glória, caminho do poder, caminho, oh Deus, a tua costa, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, ministrar en mente que, oh Dios, nunca minda, denle ya la subida, Señor, oh Dios, que poco por Dios, cutaba de Dios, alto omega, cutaba de Dios Todo-Poderoso, y lo cual como comienza nunca porque de la mitad, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, tanque Señor, oh Dios, que haga, Señor, oh Dios, que ya no tengo un weekend bendicional, tentando un weekend tremendo, glorioso, aleluya, gloria a Dios, Tata, bendicionado, oh Dios, Tata, enchigai, enchibotei, gloria a Dios, aleluya, Tata Santo, danke, oh Dios, danke, Tata, para enchi de mente que está muito conosco, Tata, engrandecendo o nome, na futuro, honor e glória, para sua enche compreender, enche saco e poder, enche sai mente também bendicionar, aleluia, danke Senhor, danke Tata, oh Deus, que enche, oh Deus, talante mente aqui, junto conosco, temos presença, junto conosco, para engrandecer o nome, junto conosco, Senhor, oh Deus, Tata, para essa é poder que tem unidade de oração, essa que tem acordo, Deus, tem glória tremendo, danke Tata, oh Deus, que habla mais adiante, engrandecer o nosso nome, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, enche junto conosco, lá que nós todos gritamos a Deus, Tata, danke para me enche. Danke, Senhor, oh Deus, por vontade, tem subida água. Danke para mim, seu ser querido. Danke, oh Deus, Tata, turcos de água. Tenha em mente que, oh Deus, de glória. Danke, oh Deus, para seu trabalho. Danke, oh Deus, para baixo de lá de cama. Danke, oh Deus, junto conosco, diante do trono.
Caminda mo ta, Senyor o Diyos, ay nang mo ta ministra, ay nang mapalabra ta, ay nang enchita, en tata santo, thank you, Diyos, de momento ki, enchisa, que cheiro tabri, pa mo ministrar, subira, pa costang novo de gozosude, em nome de Yeshua, Mashiach, Deus de glória, ministrar de piri enchi, la que já pierne que do dia bendicionam, la que já pierne que quem que tocou, Deus, floresce palavra de bendição, palavra de encorajamento, palavra de motivação, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, tapa cambia piri enchi, tapa dia enchi, num caminho, oh Deus, supernatural, oh Tata Santo, thank you, Baba, glória que te carga, thank you, oh Deus, pe unidade que te encubo, turma ainda de uma presença, aleluia, enchi cai, tremendo, botar, tem tudo, pastor Deus, tem um trabalho grande, papo, wakpa boreta, scarpi, vamos entender de Deus mais e mais, aleluia, glória a Deus, e me que tu me bendicionando também com Agnes Jacob, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Senhor, ministrar em vida, oh Deus, ministrar, Senhor, ministrar em vida de Agnes Jacob, de mente aqui, Agnes Jacob também, que adore o Espírito Santo, não se sale de Groningen, agora não se sale, que enchigai, nos tura vai de pelotão espiritual, tem a Rosendal, aleluia, tanto thank you, Deus, para Agnes Jacob, que somete sumesso, oh Deus, para minuto que o ser humano de boa presença, data caminho de unidade, acordo de oração, bendicionada Agnes Jacob, me intequitado junto conosco, Senhor, oh Deus, delante do trono, caminho da bota ministrar, caminho da bota manifestar, oh Tata, caminho, oh Deus, supande cada dia, tá, com a tua presença, oh Deus, de glória, me intequito, me inte tremendo, me inte bendicionado, me inte caminho da palavra, oh Deus, da prioridade de vida de nós cada Tata, oh Deus, Tata, ministrar e manifestar, oh Deus, de glória, me inte que dembili Agnes, o Agnes junto conosco, Tata, para engrandecer o nome, nabo, honor e glória na grumanang, tem unidade, acordo, nos turta, grita na Deus, Tata, thank you, Deus, babili Agnes. Thank you, Babi Agnes, o ser Karinang Agnes, o Joseph, a Jacob completo, o Joseph, tem Rosendal Agnes, o caso, o trabalho, onde que tem o bai, Tata, da glória, onde que tem o bai, um bendição, tem a perna que tentando um weekend, Tata, bendicionar Agnes, tá, o Deus, com a palavra da prioridade, e lo que lhe, o Espírito Santo, lo vai delante, para um dia bendicionar, glória na Deus, Tata, sangue de Messias, Pesere Calvário, que cubre turcoso, o Deus de glória, a cobre su casa que está canando tenga sombra de todo poderoso que llega camino a boca verdad bendicionada Agnes Jacob me impedió Dios de gloria por palabra turcos diabo en el nombre de Yeshua Mashiach tata ministrar de mi Agnes de momento que sabiduría y conocimiento profundidad y por palabra ser revelado me impedió de su vida gloria a Dios Señor oh Dios de vicante que Agnes no tiene bendicionada tata tanto Dios como la storia hop mascarbe petente po papia o Dios buona scarbe mira o Dios unde tatana o muriva piedra Señor o Dios en nombre de Cristo Jesús bendicionado Agnes e me inte que tomenta glorioso o me into que bate po papia Dios passamos dos turta junto de unidade de acordo e cheiro da bria Agnes papia Dios su angel ta subiva caminho botai tem em nombre de Messias ministrar Señor o Dios camina mandando un llegado Dios que llegue nang Agnes recibirlo algo Dios que papo no está en unidad un acuerdo de palabra fuerte tanto tremendo oh Dios de gloria nos está bien tan quitado un día bendicionado nos está bien con Eugene Jansson aleluya gloria a Dios, Tata, tan quitada para venir Eugene ser guiado por el Espíritu Santo de mente quitada y pino tu conoce de presencia, engrandecer o nombre, nabo tu honor y gloria, aleluya, Eugene mente que oh Dios de gloria, Eugene mente que está bendicionada, Tata, por ser la bien para su pan de cada día, tempo presencia en tu conoce, Tata, engrandeciendo o nombre, nabo tu honor y gloria, camino de poder tativo, camino de costa divo, Dios de gloria, essa, Senhor, oh Deus, dada, babá, estilante, caba, essa, oh Deus, por vontade, continua a subir, caba, vem em nome de Cristo Jesus, também, que o Genbo te bendicionar, junto conosco, diante do trono, Ruan Antur, vem unidade, uma cuerda, que nos grita na Deus,
sa nostro mang subida. Tangki Tata Biniujan. Thank you, Diyos, pabili mo ni Caro Rodriguez, yang santa may sukasa. Thank you pa subida matrimonial. Thank you, Diyos, panayunan. Thank you pa ng kat. Thank you pa ng trabaho ng. Thank you, Diyos, voluntad yabo din ang pira din weekend ki. Thank you, Diyos, tata pasurkoso, Diyos, kutatibo din ang pira. Thank you, Diyos, pakata persecution, kata batayan ng sao, Diyos, na di gloria pa gloria ng tapay. Thank you, Diyos, sabat na Diyos, todopoderoso. Lo cual como kumisa din ang pira. Nunca po queda la mitad. En el nombre de Yeshua, Dios, Dios, di gloria. Ministrado Dios y posicionado meso Dios camina mande non llega tan quitata ku urgentemente kita bendicionado en su trabajo que encubien papi con Dios na lo mira algo nuevo un transformación pasó me camina que te canto camina bendicionado tan quitata que toque especial que te desviado Dios en su vida su casa na matrimonio costa cubrir que sangre precioso con te sangre de Mesías aleluya gloria a Dios dada bendicionado aleluya gloria a Dios. Eugene, un día bendicionaba vos. Nos tabing con nuestro mango Dios, Lisbeth Botei, conta, bendicionava tal Lisbeth, como que tormenta conosco. Batente de Senhor e Deus abre caminho da Pabo chegou, Deus tem presença de Deus. Com o pante cada dia tormenta de sua presença. Junto conosco, turco tem unidade, acordo. Pabo receber o qual que Deus tem Pabo. La catura de vista do corpo, a posita perseverar, a posita bem de presença do caminho de oração. Lisbeth tem imaginado que o Deus de glória, tata. O Lisbeth tem na futuro no gloria unto conosco, Senhor, o Deus, engrandecemos nombre. Na futuro no gloria, me inta que Senhor, o Deus, anche Senhor, o Deus. Tanque tato, o Deus, para me respeito. La que nos grita na Deus, rumanang, anche o Deus, para me respeito. Tanque tato, para me respeito, o Deus, ruman ng sukas, Senhor, o Deus, su vida completo. Tanque o Deus, para éxito e prosperidade, me respeito. Tanque o Deus, que hablo vai estilante, o Deus, que tem vida weekend, dentro weekend, bendicionado. Tanque o Deus, para sangue de Jesus, com a purificação, e lo limpa su casa, su vida, Pai, com tudo louco, todo sofrimento, lo Pai, em nome de Cristo Jesus, amém, que o Deus de glória, Lisbeth, tu conosco, engrandecendo o nome, na futuro, no de glória, tata, ministrar, amém, aqui, ministrar a caminho da poder, ministrar a caminho da glória, ministrar a caminho da costa livre, amém, que tata, o Deus de glória, bendicionar, Lisbeth, o Deus, tata, para mais sabedoria e conhecimento que deve encontrar, sua vida tremendo, cambiar completo, transformar, glória a Deus, tata, amém, que tu mente bendicionar, aumenta com Lisbeth, com recebo mais te serve, recebi mais costa de abo, Peti un día bendición, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, nos está bien con nuestro angisaria, Wanga. Cada santo, danke, Señor, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios, danke, oh Dios, paisaria. Danke, Señor, oh Dios. Paisaria de mente que também compreender e abrir junto com o ser humano, oh Deus. Ministério me está bendicionando. Serviador, Espírito Santo, oh Deus. Pidiendo un conosco, oh Dios, aleluya. Viniendo un conosco, camina a ti poder, camina a ti gloria, camina a ti turcos. Oh alabanza, oh meu irmão, bisami, lo la camisaco, é música duro, os mis tempos leu, tu costa solo completo, mi casa, la camisa. Tanque, Senhor, oh Deus. Tanque, Senhor, oh Deus, de glória, aleluia. E sabe o ângulo tu conosco, estás engrandecendo o nome. Na futuro, no de glória, mas o Deus Todo-Poderoso. Bote Deus, no qual como começa nunca pouquinho na metade. Estás em nome de Cristo Jesus. É mente que, Senhor, oh Deus. É mente que te bendicionar. É mente que te boa palavra. É mente que te durcosteava. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Tanque, Senhor. Danke tati saria wangon tu conosco tata para su pan de cada día, oh Dios, tata, danke Señor, oh Dios. Su pan de cada día da boa presencia, junto conosco, oh tata, danke Señor, oh Dios, oh bendicionata y saria wanga de mente que tata palavra de boca vira pepo, com a guilherme junto com o ser humano tu tata engrandecemos na futuro no de glória, laga no tur grita na Deus, tata, danke Señor, oh Dios, para vir saria wanga. Danke tata para vir su yunang su nieto nang su ser querido, oh Dios, por voluntad completo de su vida. Oh tata, danke Señor,
Señor, oh Dios, de palabra camino, pipo del subido con algo nuevo caso de bendicionamos, Isaria me inta que un tu conos bocas boyunang ronti bo completo de bendición un da como llegamos un bendición que como pape un palabra de encorajamiento, un palabra de motivación ahora que bota junto con nosotros delante del trono de unidad, un acuerdo de oración camino un poder. Bible también sa camino dos of tres taba y palabra y nang espíritu de Dios da camino de botao Isaria. Papi na Dios, pa Dios tende vos tem. Papi na Dios, pa Dios tende que el Dios saturcos, pero Dios que tende sale pe bo Dios de gloria me inta que o me inta bendicionar, o me inta que a palavra de Dios está tremendo, o me inta o Dios tato cos asa Isaria wanga ta recebi, o dada profundidade bo palavra que te gusta revelar en su vida. É palavra o Dios que llega un camino mandando un llega gloria na Dios, Señor o Dios. É me inta que está poderoso, é me inta que está glorioso, é me inta que o Dios Isaria wanga cobrir boi de sangue, ganando de sombra de todo poderoso. Mil pocay na bobanda de 10,000 na bobanda de cerca bo nada un llega, pasó de autoridad de Cristo Jesús, bacana de escarpión con colebra, oh Dios romana, la que los tur sostener oración, menciona el nombre de Román, su Bible tapizo, oración así como prójimo, puta bendicionar, gloria a Dios, Señor, oh Dios, y bendicionar nos da, oh Dios, orando por otro. Tenemos que Job, capítulo 42, versículo 10, Dios tapizo, Job, todo parece favor humano, favor amigo, sempre Dios a bendicionar todo lo cual que estaba tintado, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Y tremendo botado, oh Dios. Isaria wanga cubrir de sangre tremendo. Bendicionamos ella viernes que tentando weekend. Isaria tiene duro. Nos también con Chiron Yanga, aleluya. Chiron, bote, gloria a Dios. Conta con tu cos. Tu costa zona bom. Aquí, Señor. Sankitado Dios por nuestro man Chiron Yanga. Bendicionada Chiron Yanga me integritata. Junto con nos Chiron Yanga bendicionada. Voy poder, voy palabra, turcos diabos Señor, oh Dios, dígame integro, oh Dios, por Chiron Yanga. Abino con su romano tur, ministerio mita bendicionada Señor, oh Dios, data camino de sate un poder, camino de sate un gloria, camino de sate algo grande de suceder en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Aquí Chiron Yangon tu conoce, Señor, oh Dios, data por su pan de cada día, con tu presencia, engrandeciendo tu nombre, tu duro honor y gloria, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios de gloria. La palabra de Dios poder, la palabra de Dios glorioso, la palabra de Dios que llega en el camino de vida, Chiron, que transforma tu cosa, cambie completo, data de 20 que la conozco mencionar el nombre de Chiron Yanga. Delante del trono de Dios, data tanto Dios por nuestro man Chiron Yanga. Tanki Señor, oh Dios, por nuestro man Chiron Yanga su yunan. Tanki Señor, oh Dios, data para su ser querido. Tanki Señor, oh Dios, para su mami, familia Yanga completo. Tanki, oh Dios, es voluntad de ave de su vida, ave. Tanki, oh Dios, es caminante que te cano, Dios, está en victoria. Tanki, oh Dios, date nuestra voz, bendición. Tanki, oh Dios, donde que llegue tu bendición. Tanki, oh Dios, date para sabiduría, conocimiento, oh Dios. Tanki, oh Dios, cada fuerte que está pasando, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Chiron Yanga de 20 que tú conoces delante de trono, Señor, oh Dios, recibiendo en profundidad de tu palabra. Camina todos of tres, está en el Espíritu de Dios, está Chiron, o que bota on, pues will, tempo trabaunda como está Espíritu de Dios, está en Papia, Dios, para Dios, sigue tende vos tema, tu ministrar de movida, para Dios, llega un camino, mande un proyecto, tu papia de movida, del nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, aleluya, bendicionada Chiron, me integritado, oh Dios, recibirlo cual Dios timpavo, Dios timpavo, está ministrado, Dios, misterio de evangelio, dato Dios su vida completo, cubrir de sangre precioso, ganando en sombra, oh Dios, manetando, oh Dios, me poca en su banda de 10,000 na su banda de pero cerca de nada puede llegar cerca de você que é mês, está un templo de Espíritu Santo, é mês tem autoridade bacana de boca lebro com escarpião, é mês tem autoridade para piste e tormento para que tu, para agua un potente de su voto, para tu sabiduría, Señor, oh Dios, bendicionado, botar Chiron, é
mente que aumenta tremendo, aumenta glorioso, aumenta bendicionado em nome de Cristo Jesus, aleluia. Nós também conosco, man Kenneth Macay, botei, glória a Deus, Kenneth, evangelista Kenneth, bendicionado, aleluia. Bendicionada ele nosso man Kenneth, aleluia, tata, danke Senhor. Danke, Senhor, ó Deus, para Kenneth subida, Senhor, ó Deus, com o Tata, Kenneth com a ser guiado do Espírito Santo, e tormenta está junto conosco. Ó Tata, bendicionada, Kenneth, de mente, que Tata, ó Deus, que estava poder, que estava glória, do poder da diabo, está no Kenneth, compreender, Tata, sua Tata, lo qual que te tortia, é pan de cada dia, tempo presença, junto com o ser humano, ó Deus, ministério me está bendicionado, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, de glória, é mente que aumenta tremendo, aumenta, Senhor, ó Deus, está ministrando, aumenta com a palavra da prioridade em nome de Cristo Jesus, ó Deus de glória, bendicionada, Kenneth Macay, ó Deus, mente quitado, ó Deus, pinabo de honor e glória, onde o ser humano está mostrando agradecido, Deus, tan quitado, ó Deus, para de Kenneth Macay. Thank you, Senhor, oh Deus, para Kenneth Macay, o Kenneth Macay, sa iyo ng sunyeto ng thank you pa susurumano, família Pers, oh Deus, família Wanga, família Macay, oh Deus, Tata, em nome de Cristo Jesus, de mundo novo, de Oakland, de Utrecht, de Amsterdam, tur caminho com Tata, em nome de Cristo Jesus, aumenta aqui, aumenta bendicionar, aumenta caminho da palavra da prioridade, aumenta, Deus, caminho, Deus, Tábado, Deus Todo-Poderoso, aumenta, Senhor, oh Deus, Tata, thank you, Senhor, oh Deus, thank you, Tata, oh Deus, que Kenneth Macay, oh Deus, a compreender, Senhor, oh Deus, de tão conosco diante do trono, caminho estamos a ministrar, caminho estamos a tapia, caminho estamos a dizer, em nome de Yeshua, Mashiach, oh Deus, de glória, ministrar sabedoria, ministrar conhecimento, Deus, para poder ter weekend que yen alto bendicionar, ahora vai escasso. Seja ser humano, oh Deus, igreja, Senhor, oh Deus, oh Papi, uma palavra, prioridade em subir, oh Deus, de glória, aleluia. Utrecht a bendicionar, onde como llega a bendicionar, oh Deus, de glória, danke, Senhor, oh Deus, danke, Senhor, oh Deus, que Kenneth Macay a compreender e a obedecer os meus, e tanto que nós toma ainda, bendicionar, botar Kennedy, a chave, cumprir, boi de sangue, e weekend completo de bendicionar, boi unam com bonito no tour, prosperidade e êxito, onde cumprir que sangue do protegedor de angelão de Deus para sombrar, bota diante do trono de Deus, turma ainda, ante o ministério de abo, da o Deus, tata, danke, Senhor, o Deus, tata, dor de cano, do Deus, de proteção também, tenas o ser querido, aleluia, glória a Deus, Senhor, o Deus, cano, um dia tremendo, um dia glorioso, anto, bendición, aleluia, glória a Deus, miro manantur, é sunang ko teita tremendo, é sunang ko no teita, pimpa Deus, pimpa nos hace oração, pabo, tem acordo, tem unidade com acordo. Pepe te explica que poder tem. Acabou, cuta junto conosco, pero nós não mira bom nome, nós não faz oração, Pablo, pero lá bom nome ser mencionado diante do trono de Deus, tem acordo, nós tudo mencionar bom nome, tem poder de Deus, já botamos betacano, oh Deus, bendicionar, aleluia, nós kayama thank Senhor, oh Deus, para nós tumang Randolph, aleluia. Gloria a Dios, Tata, Dios, para nuestro Randolph Sancho de mente, que Señor, oh Dios, Randolph Sancho, tú conoces, aleluya, Randolph Sancho, bendicionar, Randolph Sancho, tan besado, oh Dios, que poder glorioso, tem, oh Dios, tem unidade, no acuerdo, Randolph Sancho, que ya, dor de Espíritu Santo de mente, que Tata, como un porta, de familia Prudencia, de familia Estandista, oh Dios, de familia Sancho, turco taronte, soy yo, não su nieto, não pasó besar, estén bem delante do trono de Dios, para não turbo canarecto, para não turbo sentir toque especial de que weekend que en nombre de Cristo Jesus, Randolph também para su pan de cada dia com a suprema presença, Senhor, oh Deus, junto com tu ser humana en nombre de Cristo Jesus, Tata, danke, Senhor, laga nos turbita na Dios, Tata, danke, oh Dios, para venir en solo. Thank you, Senhor, oh Deus, por voluntad de su vida. Thank you, oh Deus, Randolph, comprende quão importante estava começar com Deus tormenta, anto de unidade e acordo. Randolph, oh Deus, thank you, para su unang com su nieto, não, oh Deus, su ser querido, turco, taronte, de peticionar, para su Randolph, paga preço, dada, para turbo, cana de caminho, de receber, lo qual, puting panang, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, de glória, tata, bendicionada, Randolph, de mente, que Senhor, oh
Diyos. Dando sa ako, Diyos. Kutabi na Diyos, Todopoderoso. Dando pa comprender. Kutabi na Diyos, Alpha Omega. Dando pa comprender isa. Kutabi na Diyos, ko abo kumisal ko. Yung kapukeda na mitar. Posta, bendicionade, me integrirando. Un día bendicionaba, bo. Cuprir completo da sangue. Tenha sombra. Turta cana. Tere família prudencia. Estanista, sente. Tur. Da cana, oh Dios, tanto ser proteja. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Nos tabing ko, tata. Joanis yang, aleluya, bote. Joanis, kami sako bote. Mamirabo, the number de Cristo Jesus, oh Dios, de gloria. Bendicionada, Joanis yang, aleluya. Thank you, Tato, Dios, bo palabra. Thank you, Dios, bo poder. Thank you, Dios, bo gloria. Thank you, Dios, turcos diable. Me inte que un corazón limpio, limpio, puro. Joanis yang, un tu conos, Tata, ben grande, sebo number. Na futuro, honor y gloria, paso, bote Dios, de poder. Bote Dios, de gracia. Bote Dios, Tata, lo cual como comienza, un poquito, mitad, thank you, para transformación de su mente. Thank you, Dios, pe paz en su corazón. Thank you, Dios, por un Dios todopoderoso con lo que es de un camino tremendo. Bendicionada, Joanis, de mente que Señor, oh Dios, de mente que un tu conozca su pan de cada día. Tengo presencia, dengue presencia, digo Señor, un tu costura humana, unidad, un acuerdo, oración y nos torta, llaman a Dios, Tata, thank you para Joanis Yanga. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, para Joanis Yanga, Señor, oh Dios. Thank you, Tato, Dios, para su ayuno. Thank you, Dios, para su cerquería. Thank you, Dios, para su casa. Thank you, para su trabajo. Thank you, Dios, por voluntad completa de su vida. Thank you, Dios, para fruta del Espíritu Santo de su vida. Thank you, Dios, todo lo cual como comienza de su vida. Bendicionado, Joanis. Téngame integridad engrandeciendo por nombre. Para futuro honor y gloria, paso de un poder grande. Thank you, Tato, la que nosotros gritan a Dios, Tata. Thank you, para vida, Joanis. Thank you, para su ayuno, mi ama. Double porción. Thank you, Dios, delante del trono de gloria, el trono de poder. Joanis, junto con nosotros delante del trono, Tata, ministra, oh Dios, ministra sabedoria, dominio propio, turcos de fruta en el Espíritu Santo, Galatas 5:22 completo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, tenga mente que Joanis, bendicionamos, dame esa palabra de Dios, no tapai, bimbashi, algo nuevo, tengo sos de Tata, ministrar de mente que debe Joanis, Tata, para comprometer, confrontar Dios, Tata, ministrar sabedoria, oh Dios, meting su resto, Dios, posicionar su mesa en cada situación, oh Dios, Tata de gloria, aleluya, Tata, para cumplir que sangre precioso, cumplir su mente, cumplir su corazón, Tata, el nombre de Yeshua, Señor, Dios, la que también tenga sombra, Dios todopoderoso, weekend, que va de un weekend bendicional, aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios, Joanis, bota bendicionar, bocasta bendicionar, mama te bendicionar, turco de ronde, bota bendicionar, por su tornan comunicar como algo nuevo tengo pase en el nombre de Cristo Jesús, nos también con nuestro man, oh Tata Ludmila Pers, bote, aleluya. Bendicionada Ludmila Pers, debe integridad, oh Dios de gloria, Ludmila Pers Sabini, a su pan de cada día, es santo, Ludmila Pers, oh Dios, es poder de Dios, Ludmila sabe, bendición ang kuting ora bota tormento ko bromada unidad un acuerdo de oración pa sombra sei Dios que miraba tormenta para bobante cada día en su presencia me tanque pedía tanque pelú tanque para turcos aleluya gloria a Dios Tata oh Tata Ludmila Pers junto con nos Señor oh Dios Tata gritando exclamando Tata oh Dios Tata manifestar en su vida oh Dios nos tur junto Tata tanque Señor oh Dios nos te llamamos para pedir Ludmila Pers. Tanque para su ayuda, tanque para su casa, tanque para voluntad de su vida, tanque para sanación, tanque para sangre, Dios, que hacer terra más y en dirección de su vida, Señor, Dios, tanque para yo, para Rafa de su vida, y tanque para turcos, diablo, ten vida, oh Dios, de Ludmila Pers. Bendicionado Ludmila Pers, me integridad. Grande como tá, turcos como ahasi, passou por de maneira abo, o Deus de glória caminho de tavo, tá Espírito Santo da ei, que mo pape turmenta, que mo pape turmenta, pois nos turta como caminho de botar Espírito de Deus dentro nos turte, pois uma sacada espiritual, oração da espiritual, para Deus for manifestar e ministrar de movido ronte botambe, turco da ronte botambe, tem curisme algo, pois uma sanação aí na porta, e voluntade de Deus chega no
Cristo susumanta arriba mo aqui. Obedecemos mesmo papel de Deus e dizer, posicionamos mesmo de minha vida tata para sombra. É vontade de ser assim. Lá que Deus manifestar caminho de botar o que naqueto, anto tempo de oração do papel, papel no palco tem custo sobre você. É que tem de ser de nome de Cristo Jesus, aleluia. Pela verso está bendicionado. Pela verso estimado, está numa mira algo tremendo, aleluia. Pela verso recebeu algo Deus te pava ver. Aleluya, gloria a Dios, tata, tanki Señor, oh Dios, mira, cubrimos de sangre, bota, bendicionamos, tata, aleluya, oh Dios, declaranos también con Carlin Torres, bendicionada Carlin Torres, de mente que tata Carlin Tambesa, temperament kaming de tayo, Dios de gloria, mente que kalabim pasupan di cada día con la presencia, pasumbresa, esa de perseverancia, esa de perseverancia, de tu día tengo esperanza, esa Señor, oh Dios, de que trabajo como comisar, de subir, nunca porque no me taro, Dios, Carlin, su casa, bendicionada, mente que pasó bem, pasupan di cada día con la presencia, con su hermano, ten unidad, un acuerdo, oración, camino de voluntad, tengo continuado, Dios de gloria, aleluya. Tanque, Señor, oh Dios, aleluya. Por nuestro hermano de permanente, Carlin Torres, aleluya. Junto con nosotros delante del trono, el trono completo. Junto su humano de unidad, un acuerdo espiritual completo. Déjanos escrito a Dios. Mencionar Carlin su nombre de oración. Tanto tanque para venir Carlin. Algo tengo que suceder. Tanque, oh Dios, para venir su yo, su nieto, tanque para su casa. Thank you, Dios, de voluntad de agua de subir a ave. Thank you, Dios, para tu coste agua de subir. Bendicionada Carlinha mente quitado, Dios, junto con nosotros delante del trono. Nosotros delante del trono. Camino de Manteche, camino de Yeshua, Mashiach da cidade. Camino su protección también. De camino, oh Dios, y sabiduría que conocimiento también. Thank you, Dios, para su rodilla en la dobla. Thank you, Dios, en su casa aquí. Cantante adoración, papeando na voz. Los abrir, anda subi Carlin, papel Dios, pasamos nos torta junto, espiritualmente nos está junto, papel Dios para Dios tente vos tem, papel Dios para Dios mira bonecida, papel Dios para Dios comprender tu God, aleluya, Dios que entender fe boca Carlin, bendicionamos también te quitado, Dios de gloria, aleluya, un día bendicionamos, voy uno como ser querido, bonito, los éxito y prosperidad, sanación está llegando cerca vos completo. Seguimos perseverando, vamos a experienciar Dios, su dulzura. Gloria a Dios, un día bendicionamos un weekend espiritual, mantenemos en abrir, no tenden tu cosa para loco y no miran tu cosa para loco, pastor, e perla como te dice mi tormenta, tapamos esta, no vamos, gente que buscamos de aprovechar de compañía, de confianza. Para firme para Dios, vos está bendicionado a Dios, también con nuestro hermano Giovanni Valentín. Aleluya, conflicto. Gloria a Dios, con salir permanente para conflicto, hermano. Es el peletón de Espíritu Santo que estamos ventilando para hermosa salve ética y Groningen. Después bij Roosendaal de Gagner Jacob. Después también Leistendam de Mystica. Assim não se quer, não há outro que não vai conflito. Glória, nós estamos enschaft dessa grandiosa, nós estamos dois rechts que querem. A outro que nós vai ter conflito, aleluia. Glória a Deus, dada tanque, Senhor, oh Deus. Tanque, Senhor, oh Deus, dada, oh Deus, para Giovanni Valentín, Senhor, oh Deus. Tanque, oh Deus, por palavra. Tanque, oh Deus, por conhecimento. Thank you, Dios, por sabiduría y conocimiento. Dios, deme integre, oh Dios, por Espíritu Santo, que aquella Giovanni Valentín. Debe junto con nosotros, Señor, oh Dios, ser humano, junto de unidad, un acuerdo, oración, data, camino su pan de cada día, por presencia, data en que perde tu mente, que junto con nosotros, somos, en lo que me experienciamos, dulzura, acaba, gloria a Dios, Señor, oh Dios. Ministradamente que den vida de Giovanni Valentín, Señor, oh Dios, que conocemos más de cerca, pero experienciamos dulzura, pesado, Dios, por el grito, aleluya, os amén en su casa, algo tan gustoso de tanto, Dios, para purificación de su vida, que también con nuestro hermano, vamos mencionando su nombre, de unidad, tanto, Dios, para vida de Giovanni Valentín.
Thank you para su ser querido casa, Señor, oh Dios, que voluntad diabo completo en su vida. Thank you, oh Dios, que trabajo como comisa nunca porque de vida. Thank you, oh Dios, junto con nosotros, delante de vuestro trono, oh Dios, sabiduría y conocimiento, por voluntad completa, oh Dios de gloria, aleluya, oh Tata, ministra. Ministra, oh Dios, de 20 que de Bill Giovanni Valentín. Ministra, oh Dios, que mi no manden un pollego, Dios, a botella que nada de mente que trata. En el nombre de Cristo Jesús, sobre sabiduría y conocimiento. Camina a botar ministrar, Señor, oh Dios, en el nombre de Yeshua, Mateo, Dios. Bendicionado Giovanni Valentín, me mente que trata que misterio del Evangelio lo posicionado en su vida. Bendicionado Dios, trata en su casa, boca Espíritu Santo de botella. Giovanni, Papa na Dios, Papa na Dios, boca por aqui, por Papa. É cheiro da briga como Papa, Deus está tentando posicionar su mente en situación. Papa na Dios, lo cual como que Dios quita fe por vida. Aleluya, gloria a Dios, Tata, thank you, Dios, me sabiduría y conocimiento. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Thank you, Señor. Un momento tremendo nos tem ginagawa. Nos momento glorificar Giovanni. Un día bendicionado para nuestro estima. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así no Dios está, hermano. Dios está tremendo. Thank you, Dios. Thank you, Dios, Tata, oh Tata, por tu palabra. Tu palabra, oh Dios, Tata, que vinde nos vida, que cambie turcos. Tu palabra, oh Dios, Tata, que tonifica hopi para nós. Tu palabra, oh Dios, Tata, que te bombesto, oh Dios, que transforma nos vida. Tu palabra, oh Dios, que traz liberação para hopi. Tu palabra, oh Dios, Tata, que nos está proclamado em cada situação, em cada divisão, Senhor, oh Dios, Tata, que tu palabra, que cambie turcos, e a palavra te bombesto, que Jesus. Aleluya, oh Dios de gloria, aleluya, thank you, Señor, oh Dios. Qué tremendo botar, Señor, oh Dios, que te ministra. Qué tremendo botar, Señor, oh Dios, que te gloria. Oh, tanto nos también con nuestro hermano, Mirna Brown, botei. Aleluya. Gloria a Dios, thank you, Tato, Dios, para vida de Mirna Brown, de mente aquí. Bendicionata Mirna Brown, unto con nos Tato, Dios engrandecendo buen nombre, nabuturo honor y gloria, por Mirna Brown, sao Dios, cutabo de Dios Todopoderoso, Mirna Brown, sao Dios, con lo cual como comisañón, como que limitar. Thank you, Dios, para transformación de su vida, Señor, oh Dios. Thank you, Dios, para su yunan con su nieto, oh Dios, turco taronte, je. Thank you, Dios, tate palabra de boca mira, people, to Mirna Brown, no comprender, Tato, oh Dios, tu costa de espiritual, tu ten fe. Thank you, tate fe, como tu no Mirna Brown, sao Dios, en presencia de vos, con la tormenta, el pan de cada día, en el nombre de Cristo Jesús, la palabra de vos, Dios, Tata, grande, la palabra de vos, poder, la palabra de vos, Dios, Tata, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Daga nuestro llama Dios, thank you, Dios, para nuestro man Mirna Brown, ne me interquita, thank you, Dios, para vida Mirna Brown, thank you, para vida Tanya Brown, Tanya Van Arnold, thank you, Dios, para vida Mystica Van Arnold, thank you, Dios, para su nieto, Dios, tato ko tinang paz, thank you, Dios, para sabiduría y conocimiento, como lo su nieto, thank you, Dios, tato, undo ko na ganar tu bendición, thank you, Dios, para sanación con Mirna Brown, lo recibiré de lectura de aquí, thank you, Dios, we can't kill them to we can't bendición. Bendición a Mirna Brown, temente que está junto con nosotros delante de vuestro trono, camino de misterio del Evangelio, los te revelado en su vida. Thank you, Dios, pesar camino de tal aquí, junto que lo tan aspracte en su casa, junto que está dada, atmósfera camino de tal cambio completo. O Espíritu Santo take over en el nombre de Cristo Jesús, Dios de gloria. Tata ministrando, manifestado en vida Mirna. Tata, oh Dios, tata, mamina, comprende con bombo, tata, Dios, de mente que aleluya. Gloria a Dios, tata, de mente que tu momento tremendo, un momento de poder, un momento glorioso del nombre de Cristo Jesús, Mirna. Un día bendicionado para cubrir la sangre de Cristo, amigos nuestros, mysticaban a nosotros, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Tata, oh Dios, kumisticaban anol de mente kita mundo con nos Tata bendicionar. Camino mo palabra ta kami trukos diabo ta misticaban anol también, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, pasupan di cada día. Cuando tenemos presencia, Dios, Señor, oración así, ten unidad y un acuerdo, camino de uma parte con un cuerpo formando, manera para de Efesios 5, un cuerpo que está formando sin mancha, sin prego, está limpio. Gloria a Dios, Tata, mística,
junto con nosotros, sabiduría como tú ne, nos turta llama Dios, tanque para su nombre, tanque rumala, con nos sabe de unidad, tanque tata, babidi misticaban anol. Tanque, Señor, oh Dios, damos poder, gloria a tu costiabo. Tanque, Tato, oh Dios, el Dios poderoso, diabo, Dios que está ministrando de su vida. Y el nunca camina, mande, no puede que tenga el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. O poder tan grande, o sabiduría tan grande. Date me inta que Dios, tu me inta bendicionar. O me inta camino por palabra, oh Dios, ta pro prioridad de vida, oh Dios de gloria mística. Tanque, pe paz en su casa. Tanque, oh Dios, pe paz de vida su yunam. Tanque, oh Dios, pe paz. Oh Dios, te pido cercaria. Thank you, Dios, de unidad con la forma. Thank you, Dios, de familia que tu familia bendicionar. Oh, Tata, cubre familia completo. Con sangre preciosa, digo, en el nombre de Cristo Jesús. Mística, un día bendicionar para un viernes. Tentando weekend, tremendo weekend, glorioso, aleluya. Gloria a Dios. Oh, Rabba Santo Robo, aleluya. Sí, Señor. Tremendo Dios, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Tata, aleluya. Thank you, Señor, aleluya. Sí, Señor, oh Dios, Tata, nos también con los idiomas propiamente delante del trono, Tata. Tata, oh Dios, a vos, Señor, oh Dios. Tata, me escojo como forma inglés, me escojo como forma español, me escojo como forma francés, tu otro idioma, así no también por forma e idioma propiamente. Entonces, tu idioma un idioma único, un idioma, Señor, oh Dios, camino va a abrir tu porta aquí, camino de inglés que español no te va a manifestar, vive tu plataforma, no, para ahora que Tata va a formar, ministerio, me está bendicionado, oh Dios, ten idioma propiamente, con nos adoración propiamente, oh Dios, arriba Facebook Live, YouTube Live, arriba radio sintonia frequência de cielo, Deus de glória. Estamos por acessar aqui, estamos a ver porta aqui, estamos com essa aqui na nome de Cristo Jesus. Tanque para o poder, tanque para a glória, tanque, ó Deus, para tu milênio não, ó Deus, que forte nos Deus, tu milênio não, ó Deus, que forte nos riba YouTube, que forte nos riba YouTube, Tata, ó Deus, Tata, riba Facebook, riba YouTube, Tata, conosco, vai permitir-nos subir riba YouTube, ó Deus, nós também está live, tanque para tu rende não que sostener, ministério me dá bendicionar. Oh, Tata, aleluya. Oh, Rabba Santo Robo, Soto Robo, Yababa Santo, tanque, Senhor, oh Deus. Tanque, porque você me humana assim, não? Completo de período que nós temos YouTube aqui, não? YouTube para mandar bericht, para me riba mi app, riba mi coisa. Então, YouTube de como nós temos 6,000 e pico ainda. Awak nos kos ng kaba. Den tour na kami ora na conta tour, na ia ka den 6,000 e pico ende. Anto nós tem 50 ende subscrever. Awe mi que bisabo, bo porta undo kubota, subscrever, bo mes riba canal de YouTube de Ministério Mita Bendicionar, bo tinadi paga. Pasoma nos idioma ta papiamento, nós tem cursos ta neutro. Botai opi curso ta bay subscribe na inglês com espanhol, anto lubida ng casa, anto ng casa kita sa kuko te idioma papiamento mes. Ave mi que bisabo, porta wak mi nos ta mirabo, after ko ta mingno subscribe bo mes, ribo nos canal de YouTube. Ministério Mita Bendicionar, nadi paga bonting. Kawon eri nos custom abot ta promenong ko tayo ng amen. Gloria na Dios. Buwan ba kamuting? Amen? So, nos sende luz na kaya lang nos kaso ko. Hallelujah! Gloria na Dios. Bendicionado sa anturtaro, man. Hallelujah! Bayri po YouTube. Ministerio Mita Bendicionar to subscribe po mes. O pa, nos di mesmo idioma. Bunti na di pa ka subscribe po mes. Unto ko nos. Aso mga YouTube si, OPN estrelas de YouTube si, a mira é vontade de Deus de nos vida com, anto na mesa Deus a preparar turcos. Amen? Yama Deus tanki rumang ko tingo idioma papiamento, assim que riba YouTube, turma inta. Anto riba YouTube, no? Hallelujah. Gloria a Dios, sí, Señor. Tanki tato, Dios. Horaba Santo Robo, aleluya. Geweldig Dios, ja, gloria a Dios. Thank you, Stephen. Stephen ang Sano, Amerika, nosso irmão Simali. Herlan, aleluia. Tata, thank you, Dios, pabida de Stephen, de me indagi.
Thank you, Señor, oh Dios, que Stephen também tunto conosco, Tata, para engrandecer o nome, na butura, no glória, pois Stephen na compreender. Stephen na compreender, Senhor, oh Deus, que importante, tá, para a turma ainda com o ser humano, tem nos mesmos idiomas, riba YouTube, riba Facebook, tem riba canal de rádio, junto, Senhor, oh Deus, na único, bendicionada, Stephen, oh Deus, Tata, que engrandecer o nome, na butura, no glória, como importa, Senhor, oh Deus, para tudo o qual você ministrar, tenha mente que, oh Deus, passa todo dia, chega de mídia sua na vida sua casa, vida toda sua família não completa, oh Deus, para na família que Deus has de subir, Tata, tenha tampa de Cristo Jesus, se mente que Stephen, no tu conosco, delante do trono, mas o pão de cada dia com a boa presença, humana, na cantor gratis, e Deus, tanque bebida de Stephen Ansano, e Hernan, aleluia. Danke Tato, Dios, pabili Stephen sa yunang, danke pabili sa kasal, pabili matrimonial, danke pa ng trabaho, danke o Dios, e voluntad, yabo din ng vida, din weekend, danke pa fruta ng Espiritu Santo, pabili Stephen, danke o Dios, pa transformasyon, di mo subir, danke o Dios, tapos sa pagkakambye, hentong pagkakambye, tapos o Dios, asyeta, den obediencia o Dios, tata po palabra, po posicionado, subir, transformado, koso o Dios, cambia tu costa malo assim não bom em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, bendicionado Stephen anciano, me integrado no conosco delante do trono, Tata, oh Tata, para domínio próprio, opi amor, opi paciência, oh Tata, mansedumbre, Galatas 5:22 completo, oh Deus, tudo é fruto do Espírito Santo, Tata, posicionado em vida de Stephen, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, ministrar, Senhor, oh Deus, ministrar em vida de Stephen, me integrado, uma vontade tremenda, continuada em subida, Tata, oh Deus, estava glória da glória de Deus, tanque, Senhor, oh Deus, me integrado, como está ministrando, como está de Deus, toda poderosa em vida de Stephen, mas Stephen também um weekend bendicionado, mas o casta bendicionado, cobrir completo boi de sangue de Messias, é sangue que se derramava sobre o calvário de llaga de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus, botar bendicionado, Stephen, um dia bendicionado, ouvir o ansiba, aleluia. Glória a Deus. Thank you, Senhor, Deus está bom, humano, aleluia, uma ainda bendicionado, sim, está bom. Glória a Deus. Ora basanto se tapos pa sombrita Dios. Aleluya. Sí, Señor. Oh, a mí que me sabe, porto undo como que bota mirando-nos, ou bota atendendo-nos de rádio, pinglibo YouTube, então subscrevivo mes. O ministério me está bendicionado mes idioma. Aleluya. Glória a Deus. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Humana, me também bisa rumana ng algo, no? Flyer sa alam de Gerdesi Monkey, pero dia 27 de dezembro, fez 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, Ministério me bendicionar, riba Facebook, YouTube, riba rádio. Amilo ta sinta ami como pastor Elton Jans ta sinta com nosso servidor Randolph Senchi. Nós ta sinta junto de estúdio aqui para nos clausurar nos anos 2025 anto para nos 30 em 2026. Amém? Dia 27 de lunes de dezembro, amigo, nosso servidor Randolph ta sinta de estúdio aqui nós ta dialogar. Viva diferente pida costa espiritual, nos dá oração para turma humana, também turco tem de portar, turco tem turma ainda, é a noite, é a tarde, para nós pai de oração junto Roma, de acordo, clausurar nos 2025 para 31, 2026 bendicionar, amém? Glória a Deus. Já Romana compreende, então o que também sofre de dezembro, que passamos nós temos um ano 2025 bendicionado de telhoma. Deus a bendicionar o ministério, me bendicionar completo. Romana compreende, também sei que me sou Romana, e a 27 de dezembro, 6 horas da tarde, nós está aqui na amigo Romana Randolph Senchi. Sinta de estúdio que nana, dialogando com o pai que hay, e oração humana turco a desarrollar, anto rezando, aqui dentro para turcos,
Anto rezando para Romanos también. Cada un cupinta esa oración. Gloria a Dios. Por fin el momento llega. Román, servidor Román, Randolph. Como de pastor Randolph. Usted firma. Aleluya. Tankitado Dios. Aleluya. Bendicionado de Randolph. Aleluya. Anto día. Minsakuta 30 o 29. Cuando es profeta también. Yung kupimpapya. A palavra que Deus lo vai ministrar todo dia para 2026. Profeta Zoraida, outro profeta mais, lo sinta que denan anto. Laka Deus apiador din ng lo qual que tem gozoso de 2026. Que meni nós temos programa de dezembro que que meni amigo servidor andolo. Dia 27, 26 horas da tarde, nós somos aqui hora Deus está stop. Soma nós não tamarana nenhum hora, mas aqui está nós mesa do estúdio. Amém? Aqui está ter costa que nós não tamarana nenhum hora. Ora começasse nós tem, nós hora de stop. Amém? Nós com Deus, com Deus, tipo não andolo, pode. Randolph, nós usamos com Deus, tipo nós, pero nós está bem fuerte assim. Amém? Glória a Deus. Guarda de Nehemia, oraku, inimigo Sambala, Tobias, where pirlan taba tabing, pawak muraya, pawak diu nang kunalan de muraya, diu nang abas orasyon. De oração com Deus, nada pode fazer canto. Esse aí não está bem pé, não está bem falando muralha de oração. Ora, por 30 por 2026, guarda por curva, tremendo, fuego, campeão de Deus, Randolph, poder humano, aleluia, glória a Deus, assim não está bem pé. Anto dia 30, anto não está bem nem. Ang dia 30 atau dia 29, pero profeta Diyos mustra ainda sa dia. Laka trukosto Diyos, pero profeta mesmo bimbisa, que dia ta sinta kinanang, outro profeta, anto pa, para bom kita studio din, outro profeta, anto pa Diyos ministra, aleluya. Aleluya, cantero kay ng ultimo dia ng diangni, ay, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Bendicionata, sinigit este fruto na, sinigit ang trabaho de Dios. Punto trabaho diyan, trabaho de Dios, aleluya. Gloria a Dios, Magali Miguel, po diya tama tayo, po tende? Pabinti ang studio. Preparamos ang tour, romano. O ang tour, diya, bastos mire crecimiento espiritual. Sabi nga diya kami ng studio. Well, aquí na studio, ting, aleluya. Gloria a Dios, permite Dios, llega, leo. Tanta oración, manera profeta también, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, nos turta un rumano, gloria a Dios, sostén, aleluya. Thank you, Dios, pabidi Magali Miguel. Thank you, Tata Magali Miguel, de 28 de novembro 2025, Señor Dios. Ya viernes, esa, Señor Dios, se panti cada día, si tormenta. Bendiendo con su rumana de oración, Señor Dios, Tata, vamos, gloria. Vamos a poder, Pastor costeamos, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, mente aquí, Señor Dios, mente aquí está glorioso, mente aquí está poder, mente aquí está costeamos en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Thank you, Dios. Thank you, Tata, por poder tan grande. Thank you, Dios, para ministrar. Thank you, Dios, Pastor costeamos de mente aquí en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Tata ministrar, Señor Dios. Ministrar, Dios, Tata, en vida Magali Miguel Camino, por su pan de cada día, tengo presencia, junto con su hermano, Dios, ministerio, mi bendición de un acuerdo, Señor Dios, para ministrar, camino, manden un pollega, la que nos gritan a Dios, ten unidad, Tata, thank you, Señor, Dios, para vida Magali Miguel. Thank you, Tato, Dios, para Magali Miguel, su yuna, su cercaría, su trabajo, su caso, Dios, el día ya ve completo, ya viene aquí.
Tata, tapos pa po ng sabiduria, Tata, o Diyos, edi ang awi mo voluntad kompleto. Thank you, Diyos, magalun to kunos lang di mo trono, Tata, parisibi, pasigurisibi, lo cual non potrà dire tortilla, tormenta, Signore, Diyos, thank you per intervention divino, den subir, thank you, Diyos, kuturkos, kutabas, un de gente porati, pendisonata, magali, Miguel, mente, kitate, palabra di mo kami na bibo, algun novo kasos de, pendisonata, magali, Miguel, Tato, o Diyos, kami na kadakana, nung kami na pendisonata, magali, Miguel, Señor, oh Dios, Tato, estrapao, ken kubing wak, Turentur cliente kubing, oh Dios, cerca de nuestra voluntad, oh Dios, glorísimo, toque especial, bendicionada esa pierna que te cubrí completo, que sangre de Cristo, Señor, oh Dios, que me fue, y llaga de Cristo Jesús, y yo varrapa de embocas, dada ministra, es cielo de abrir, papina Dios magali, pa Dios tende postem, pa Dios comprende tu cosa en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionada magali Miguel, temente que aumenta tremendo, aumenta poderoso, aumenta kami, tapos administrata, tanki Señor, oh Dios. Tanki Señor, oh Dios, vamos a poder ta grande, vamos palabra ta grande, turcosta divo, en el nombre de Cristo Jesús magali, bendicionada, aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Un día bendicionaba, yo antes bendicionaba, vos cerca de bendicionar, aleluya. Gloria a Dios. Nos también con nuestro ban Emeline Mercera, oh Dios, de gloria, aleluya. Delante de trono, Señor, oh Dios. Magali, abri bawaw el weekend que tu weekend perfecto, wakpong, espiritualmente mi kabisabo. Abri bawaw ng tendebong. Amen. So, wakpong e palabra ng kutasal pe boca. La sombra, Dios está cerca. Dios timbo goed in de gaten magali. Halleluja. Dank je Tata, oh Dios, para Emeline Mercer de mente aquí. Bendicionate Emeline Mercer, Señor, oh Dios, kami en grande sebo nombre. Naputuro nori gloria untuk kusur humano, oh Dios, ministerio mita bendiciona. Kami timbo poder, kami timbo gloria, kami timbo costia, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Ministra, Señor, oh Dios. Ministra de mente quitata, camino por poder ta grande, tu costa diabo ta grande, Señor, oh Dios. Pasó me lima ser mi paso panti cada día con la presencia. Junto con su rumano de un acuerdo, camino de una oración de unidad, Señor, oh Dios. Tata camino de saco de un poder. Y nos juntos humanos se llama Dios. Tanque, Señor. Tanque, Tata, oh Dios, Tata. Oh, tanque, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios. Papita de Emeline Mercera. Tanque, Señor, oh Dios, Tata, todo lo cual de abo, de subir, tanque para su ser querida, tanque para su casa, tanque, oh Dios, para su trabajo, tanque, oh Dios, por voluntad completa en su vida. Bendición a Emeline Mercera, de mente quitado, oh Dios, camino, oh Dios, aba guíe, él es un camino, mande, no puede ir por ir nunca. Danke, Señor, oh Dios, para turcos no poco voluntad en su vida. Danke, oh Dios, na crónica en camino, tayo, Señor, oh Dios, tabo bendición, tabo palabra, y turcos lo que es bendición a tayo, Javier, oh Dios, esa sabiduría, profundidad que te encontrar, tormenta, de su vida, Señor, oh Dios, bendición a tabo palabra, oh Dios, cabira vivo de su vida, bendición a tayo, Señor, oh Dios, tabo sa parte, de la parte, oh Dios, cambia turcos de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Recibir lo cual Dios te pavo, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, sí Señor. Danke Señor, oh Dios, Tata. Por nuestro hermano Ruth Mila la Cruz. Bendicionado Ruth Mila la Cruz, también de mente que también usa, Señor, oh Dios, de unidad, de un acuerdo, de oración, de un poder. Danke Tata, esa Señor, oh Dios, Tata, lo cual que te bendijaré, oh Dios, te fiel ministerio, me te bendicionar, y el canal que tu canal puro, de verdad, Señor, y lo ser ministrado en su vida. Danke también para su pan de cada día, oh Dios, con tu oración junto con nosotros, tenemos presencia. Tata, oh Dios, tu estado de Dios Todopoderoso, y lo cual como comisar, oh Dios, nunca un poquito en la mitad. Bendicionada la con nosotros, que tenemos Dios, Tata, tanque para pedir, mira la cruz. Danke Tata para su yunang, su nieto, oh Dios, danke para pedir su casa. Danke Tata, oh Dios, e voluntad de abrir su vida, estima el weekend que ave, de un weekend que. Danke, oh Dios, por sabiduría nuevo, que conocimiento nuevo que te encontrar turmainta junto con nosotros, Señor, oh Dios, tenemos presencia. Danke, oh Dios, que verdad con los demás libres, Señor, oh Dios, Tata, que posible funcionar, oh Dios, tenemos presencia, oh Dios, y algún camino, porque verdad.
En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, sigue por ministrar en su vida, oh Dios, que vaya un camino, manden un llega, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, pero por recibir su salvación, su sanación completa, aleluya, y cubrir que sangre precioso, hacer derramar vencer y calvario, Dios, para su vida, oh Dios, también, lo ser transformado, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, bendicionamos, aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendicionado a Rosmila. May un llamado ko lang. Miwaka sa turman. Tibiyong be pa rumana. Hallelujah. Yes. Gloria a Dios, mi hermano, tú los días está tremendo, tu bendición, amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Ministra mi Dios. Sigue por ministrar de mi Señor, oh Dios, sa abot, oh Dios, por a cambio tu cos, o abot tu cos y a forma tu cos, gente no puede hacer nada, aleluya. Gloria a Dios, oh sí, Señor. Ministra oh Dios, cambia tu cos. Aleluya. Gloria a Dios, sí, mi hermano, sinigi, tremendo Dios, está maravilloso, tremendo, aleluya, tanki, Señor, oh Dios, data, que bendicionanos, turta de mente, que bisa Dios combustible, aleluya, bisa Dios combustible, data, nos estimamos, vampe, aleluya, yes. ¡Está Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. ¡Aleluya! ¡Ora, Padre Santo! Thank Señor, oh Dios, por nuestro hermano Luis Wout. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Tata! Thank you, oh Dios, por Luis Wout de mente que también, Señor, oh Dios, bendicionar. Luis Wout también, oh Dios, Tata, oh Dios, vos pandi cada día su presencia, Señor, oh Dios, Tata, por recibir cosas nuevas, una intervención divina completa, bendicionada, Luis Wout de mente que oh Dios, junto con nosotros, tenemos presencia, Señor, oh Dios, su casa, Luis Wout, nang tour completo, Señor, oh Dios, Tata, por favor, completo su vida, Tata, guía de Espíritu Santo completo, Señor, oh Dios, Tata, por su Luis Wout, estimado, esa, oh Dios, lo cual con base en su vida, lo cual con gente lo podrá hacer, en nombre de Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, Luis Wout, un día bendicionado por mi Wout completo, el Señor, ambo, mi hermana, ministerio me te bendicionado, no sé qué, completo, tour día, nos tem desarrollo. Ave mi que bisabo mi hermano de wakpa botamba ita desarrollo espiritual. Nos tem ministerio, nos ta sorry pe canal ta limpi. Anto ku nos ta limpi, nos ta vai dimensão novo, abo tambe. Si por nota progresso espiritual, anto bom ta cana, manevo ta mira nos ta vai delante de nos tudo nos costa. Wak evaluavo mes wata kiko timbo wanta. Wata kiko te pede tropiezo. A sombra, no sí, ta que te desarrollar. Nos ta llegue caminho de Dios que para nos está. Llena de persecución, llena de prueba, pero es gloria de Dios. E não bom poyega, kubunta puro to limpi. E não nos ta bayega. Wak pa boton to conos, de espírito de verdade, aleluia. Gloria a Dios. Sí, Señor. Tata ministramos conocimiento, oh Dios, turcosiamo, Señor, oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Un vez más. Sí, Señor. Turcos, divo. Aleluya. Gloria a Dios. Turcos, divo. Oh, Tata, nos capaz obra, llena-nos, llanura completa de mim.
llenura completamente quitado, oh Dios, pasutativo tu costa. Aleluya. Cada oração tu como que vamos sentir a presença de Deus em bocas. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Oh Dios. Sí, Señor. Ministra, Señor. Ministra, oh Dios. Oh, Tata, nos está abrindo o que papiando de uma presença. Caminho manda e não pode chegar, e nos que vou chegar, oh Deus, tenha profundo. Aleluya. Sí, Señor. Thank you, Tata. Aleluya. Oh, Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Oh, Dios. Oh, alabanza na bonomboro torobo bebe. Kenneth, preparado tayo buti ni Kenneth. Orang ayah beri orang sebaik yang ayah buti kami bina studio Kenneth. Bobinda studio pa nós pa do papai poder de Deus que administrar tempo pingli be portada na passoma para bom aqui tá fora mas nossa forma é corpo de Cristo em ser formado aleluia quero macai botei me está preparado mestre man bota preparar capa espiritualmente disciplinado e turma ainda pero llena bo mesmo com sabedoria com oração com yeye com todo bota boso agora bo bem unto conosco aqui na studio tem poder Din cantel, o tu rende saca, bakelo magkay, randolog, helang ka para firme kunos, completo. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Un vez más, aquí ministerio me bendicionar mi hermano tour. Live liba YouTube, live liba Facebook, anto live liba radio sintonia, radio frequência de cielo, aleluya. Dosta de verdade, aleluia. Quero preparado. Aleluia. 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 É caminho com é careda com nós está cura que tu careda e de prova e de coisa pero nós está glorioso nós está bendicionado para suma nós está limpo tu puro anto guarda romana ora luz aí que de escuridade por a compreender aqui tu luz está resplandecer senão Deus não larga nos chega te leu aqui leu também cá aleluia glória a Deus sim Senhor Dios lo laga no siya ka dilabas niki o canal di ba YouTube ko radio ko Turcos Dios a 13 no supune tayo nada Dios mes a 13 na Turcos Dios a 13 no supune tayo nada nos vakansi ng Turcos apesay nos que pabutan mita limpan to puro o experiencia Dios en mo vida Hallelujah. Oh, Tata, thank you, Señor, oh Dios, Cheritza, chinga, junto con nos. Buen día. Buen champiana, enfrentando mi cáncer, aleluya. Desarrollando completo aquí, Cheritza. Gloria a Dios, Tata Santo, thank you, Señor. Thank you, Tata, oh Dios, pabili Cheritza, de mente que, oh Dios, Cheritza, también junto con nos, demos presencia, engrandeciendo buen nombre, nabuturo, honor y gloria, Señor, oh Dios, oh Tata, viniendo junto con nos, de unidad, un acuerdo, Tata, para su pan de cada día, con la presencia, Tata, thank you, Señor, oh Dios, Tata, Cheritza, tenga comprender, caba, esa sabiduría que puede junto con nos, de un acuerdo, oración, unidad, exacto, de un poder, humana, la que nos gritan a Dios, Tata, thank you, oh Dios, pabili Cheritza, chinga.
Thank you, Señor, oh Dios, tatapasuyo ng su nieto ng su casa, oh Dios, sa vida matrimonial de Che. Thank you, oh Dios, para el Espíritu Santo en su vida. Thank you, oh Dios, para el ministerio en su vida. Thank you, oh Dios, es voluntad de por completo en su vida. Thank you, oh Dios, para familia chinga completo. Thank you, para Alex, aleluya, gloria a Dios, Señor, oh Dios. Bendición a Sheritza chinga, taremente que, Señor, oh Dios, donde que está aquí, este recipiente de palabra, oh Dios, que ser ministrador, intervención divino, para sombra, oh Dios. Abot ang Diyos ko ta ministrad ng kanal ng kuta limpan to poro. Permite Diyos yaga kami ng wiya kada mo bida webas Diyos ta papiando. Eshelo ta bri. Permite Diyos ministrad mo bida. Papiana Diyos sherit sa pasong bodunto ko nos completo. Nos turta junto ka mencionami no bonombo Diyos. Den nombre de Cristo Jesus. Turyo ko desigual tu palabra tu cos kasar menciona. Ten dirección de bocati mo bida Diyos. Dan lo bay terra seco y lo ser condenado en el nombre de Cristo Jesus. Aleluya. Tata bendición. Sheritza singlemente quitado con sabiduría y conocimiento un de que llega es un bendición Kiko que papia es un bendición ten su trabajo es un bendición dado en el nombre de Cristo Jesús. Thank you por su oración, thank you Dios su oración tenga mi dolor tu silando por trono, thank you Dios tu palabra que mira pepo de su vida que continúa y un camino mandando en el nombre de Yeshua Mashiach que tu mente bendición. Sheritza chingo Dios every can't give permite Dios ministra y tende lo cual Dios que me sabe por la iglesia ya domingo tende lo cual Dios que me sabe algo a favorera das kerpi esse man que botou para o weekend que toca especial babo bendiga nos testemunhos Simão aleluia glória a Deus da thank you Dios nos vai trachten oh Dios é que nós vamos papo passear aleluia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, semente que papi pasial también tu conostate engrandecendo bonombo, nabuturo no di gloria. Nabuturo no di gloria, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Bendición a bota, oh Dios. Tata, thank you, Señor, oh Dios. Thank you, tata, thank you, oh Dios, sí, gloria, bendición a papi pasial, oh Dios. E palavra de boca mira vivo de su vida. Lagi ya papi de mente que me unto por ser humano ministério me também está papi bendicionar papi da de mente que tá da perseverar de mente que me unto por ser humano em presença de Deus caminha nós está em unidade um acordo de oração caminha papi sabe palavra da bisa caminha nós of tres dar o nível palavra e não a presença de Deus está gloria a Dios dada de mente que papi tu conosco Senhor oh Deus engrandecendo o nome na de gloria diante do trono e nós todos em unidade griama na Deus dada thank you Deus por nosso irmão papi aleluia papi bendicionado thank you para seu Yonan Senhor oh Deus thank you para seu nieto não thank you Deus da voluntade completo thank you Deus por cosca começada divo bendicionado da papi mente que tu mente tremendo mente glorioso aumenta bendición, aumenta camino de palabra de Dios, da prioridad de mi vida. Bendicionamos, da propiamente que oh Dios te gloria. Ristipilo cual Dios te favor. Oh, thank you por sabedoria e conhecimento. Thank you, Deus, por misericórdia e como compaixão. Thank you, Deus, ministério e mover. Thank you, Deus, o sangue de Cristo que se derramado. Oh, Deus, para sanação de sua corpo. Todo dolor de suas pernas. Todo costo em que o Pai terá seco para ser corpo de pobre de um templo de Espírito Santo. Caminho da bota ministrar. Caminho da bota manifestar. Oh, Deus, é paz, que é glória que ministrar. Todo dia como canal de mídia suyo, su nieto, su ser querido, todo, oh, Deus, em nome de Cristo Jesus, oh, Deus, de glória. Ministrar, Senhor, ministrar de mente que de mi propio, oh Dios, camino por palabra, tapi libertad, camino por palabra, oh Dios, está ministrado, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, date mente que tu mente tremendo, mente glorioso, mente bendicionado, oh Dios, thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Tato, Dios, Tato, Dios, que cambia tu cosa. Thank you, Dios, Tato, Dios, poderoso. Thank you, Dios, lo cual, como comienza a dividir, nunca poco de mirar, Padre, pero un día, un can bendicionado. Boyunan ko extra prosperidad ati e palabra at tuma posisyon de mo casca ba de mo vida. Jesus tak tempo caso oi papi. Papi na papi ko ni. Papi ko Jesus. Paso mateta strukos. No está si oración do acuerdo pa Jesus e que caminho bote paso eterno da santo papi. Hangre te subiba. Pa permite Dios ministrar que ta ministrar de mo vida. Dia bendicionava para nosso irmão papi, aleluia. Glória a Deus. Sí, Señor, aleluya, está bom. Oh, si la presencia de Dios no está, hermano.
Aleluya. Presencia de Dios. Sí, Señor. Aquí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Yes. Oh Dios. Aleluya. Aquí na. Presencia de Dios. É presença de Deus. É a presença de Deus que nos expande cada dia. Kenneth, você. Aleluia. Aleluia. Boa presença. Aleluia. Boa presença. Aleluia. Thank you, Senhor. Aleluia. Boa presença. Aleluia. Yes. Boa presença. 13. Turcos. Aleluia. Glória a Deus. Boa presença, Senhor. Boa presença, Senhor, oh Deus. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Boa glória. Boa glória. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Oh Deus. Lumanang corda com esse manco de Pinky, tá sali 2 flyer. Pedi po siyong nang di pinyanya kiya. So, amigo servidor andolo, dia 27, anto profeta, despenos, misata kwa dia, Dios, un papi ko na ina, pero, também que palavra de Dios para outro ano, aleluia, glória a Deus, sim, Senhor, a outro ano nos abre contra o humano, contra limpo com nós, aleluia, glória a Deus, vapa po ta stabil, pa sombra, aqui tem terreno limpo e puro, luz está resplandecer, tem bocara, mas é de Moisés, quando com Moisés se vai fazer o que encontrar Deus, spil, mas o aqui está spil na conta, aleluia, lombra, aleluia, glória a Deus. Sim, Senhor. Glória a Deus, tremendo Deus está. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Es sangre preciosa. Aleluia.
Sí, Señor, ministra, Señor. Ministra, Señor, oh Dios. Tu oración ng kaya gatusya delante mo trono. Turco tatonto con nos recibí a gloria, oh Dios, de unidad. Aboku, tawak nos, kung bon number no sali, kung no tabini, bon number no tabini, puta bon number pa nos, hasi orasyon, pabo, ten grupo anto, grita bon number delante del trono de Dios, ten un acuerdo, para algo nuevo suceder. No queda sina. Wala pa buting kwenta di doon na Diyoso. Non amo pastor. Yung hindi no postro pa mo, dibing de presenza di Diyos ko burumana. O so akit de relasyon intimo. Kung bato kumisatur mainta, tembo kas ko Diyos. Hallelujah. Gloria na Diyos, Judela mo tayo. Los tabay Amsterdam. Seka Judela. Hallelujah, Judela, sangar ka purificabo, limpiabo, limpi pa mo ta deng mainta. Oh Dios, junto con nos, guiado por el Espíritu Santo, tata, thank you, Dios. Thank you, tata, sabiduría, conocimiento, como de la Judela. O Judela, junto con nos, Señor, oh Dios, tata, de presencia, contra su pan de cada día. De tormenta, Señor, oh Dios, para engrandecer buen nombre. Nabuturo, honor y gloria, tata, thank you, Dios, Judela. Amém. Quitada Judela, oh Dios, perseverando de fe. Tata caminha a botar, Senhor, oh Dios, tata, oh Dios, para a glória vou manifestar. Torte, te de Jeremi, de Sam, de Amsterdam. Turco conhecer, Senhor, de nome de Cristo Jesus. Semente que, Senhor, oh Dios. Semente que, oh Dios, ministrar, Senhor, oh Dios. Tenha mente que, Senhor, oh Dios, vou poder dar grande. Vou falar para dar grande. Tata, vou ministrar em nome de Cristo Jesus. Semente que, oh Dios, lá que nós grita na Dios, tata. Thank you, Dios, pamilya Judela. Thank you, tata, Dios, pamilya Judela, oh Dios, Judela, su ser querido, yo, su caso, ya, voluntad, ya, podemos champiar, que su vida, Señor, un weekend tremendo, un weekend, Señor, de espíritu de verdad. Tata, Dios, tiene sabiduría y conocimiento, Dios, que posible, gana, tiempo, voluntad. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendicionar, Judela, también aquí. Mente que tiene poder, mente que tiene gloria, mente, oh Dios, nos duró tu tiempo presencia, oh Tata, ministra. Ministra, oh Dios, Tata, de vida, Judela. Kami nagkomprende, kami nagsa, Señor, oh Dios, de non sabiduría un toque especial. Tata, oh Dios, cubre su casa. Completo como precioso sangre, que sangre de Mesías, oh Dios, aleluya. Gloria a Dios, date mente que tu mente bendicionar, mente que, oh Dios, tu mente glorificar, aleluya. Oh, tanto Dios, tanto con su diálogo, con su casa completa, casa de sombra, para sombra esta permanecente de reino, oh Dios, tanto junto con nosotros, de un grupo limpian tu puro, aleluya, por estar bendicionar. May kami sa miro man tur algo, no? Kung patabi ba dem bisendario di kung patabi ba dem bisendario di Del kami di Rotterdam Zoetermeer, Den Haag of Den Delft kung bunutin yung iglesia tabay mo po participar mo po bini kami na amin kumikasa tabay nos ta pastore nang pero tin diferente pastor mas o po bini binjoy ko no tu misa tremendo bendicionar tu misa grande ta amen e nang botay international ta botay antiano na botay colombiano botay africano botay turende e llama Mount Zion anto to Senhora Macamba casa con pastor africano tremendo nanda e nang a bendicionanos tanto e nanda nos destiny helper Dios sa puta kutinos asin na kipendisyonar Dios dordinang na nos ministra tremendo ko porque ta bendisyonar boti makiparticipa ko no estudado mingo na iglesia ando bata bin ko no se ken no stadi uno no sabi nga ki ko no tiriba no amen boti yeka na forte nanang boti borbo 30 boti misdang mabin sa pastor Elton o profeta Zoraida Nanta may butabo, kami no dati dilanti, nanta may butabo ito kung nung sinana. Amen? Tremendo. What a welcome. Gusto kong iglesia kumisar, yes Lord. Amen. Tremendo. Hallelujah. What a bendition na.
Aleluya, thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, aleluya. Bendicionado rende un turno humanang glorioso, aleluya. Así na nuestro hermano, la palabra de Dios está fuerte, está tremendo. No está bimbashi, algo tincusoso de. Aleluya, thank you, Señor, oh Dios. Me que está tremendo, Señor. Gloria a Dios para nuestro hermano Nathaniel Tillman, aleluya. Dato thank you, Dios, para Nathaniel Tillman, de mente que tambe kasergiyado rebo Espíritu Santo, y binunto con nos data, ten oración de unidad, un acuerdo, kamito un poder, kamita su pan de cada día presencia de Dios, junto con tu ser humana, delante del trono. Dato thank you, para saber el conocimiento, como tú ne que la compone, que me se junto con nos turmenta, de momento que tato, nos turta bien de unidad, y nos grita, thank you, Señor. Gracias, Señor, oh Dios. Familia Nathaniel Tillman, nos toda de unidad te llama Dios. Thank you para su vida. Thank you para su casa. Thank you, oh Dios, para su tata, su mamá. Thank you, Señor, oh Dios, date voluntad de abrir en su vida. Thank you, Señor, oh Dios, date por sanación completa. Thank you, oh Dios, por sangre que ser purificada en su vida. Thank you, oh Dios, en dirección como tiempo canilla que era camino porque peta en el nombre de Cristo Jesús. Bendición, Señor, oh Dios, date palabra de vos. Es palabra de vos, camina, oh Dios, te envío Nathaniel Tillman de mente que, oh Tata, sabiduría conocimiento, misterio de Babacar, en nombre de Cristo Jesús, bota bendición, aleluya. Nathaniel Tillman, Dios bendición para cubrir que sangre de Cristo, tenga sombra de todo poderoso. No está bien que doble porción para Eugene Jansen, Eugene Bote, alabase su nombre, aleluya. Gloria a Dios, date mente que Eugene Jansen, doble porción para Señor, oh Dios. Tato Dios, de todo lo cual Cuba, todo lo cual que enemiga toma, Señor Dios, agua que no también doble, pasombe la para, su día dobla, en la Cristo nabo, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Tato, thank you, Dios, me paz. En su casa, thank you, Dios, por sabiduría y conocimiento como tú. Thank you, Dios, escape que la jala cerca, no, Señor, Dios, cerca, más cerca. Oh, Dios, perece autoridad que te pasa, donde nos, ten su vida, ten su casa, ten su vida matrimonial, el camino que te cana. Peta bendicionar. Ten su trabajo y te bendicionar. Funda que te debe, tú suenan con los errores, lo mira un cambio completo, lo mira con gloria de su vida, aleluya. Bendicionado de weekend, que weekend special pa mo naman. Tenta mo weekend beso na i-receive lo cual ko Diyos ti pa de weekend ki. Dengan nombre de Cristo Jesus, isyan dun tabar po siyong resa. E buka di Job, capítulo 42, versículo 10. No lo olvide, resa Job 42, versículo 10. Kiko Diyos aduna Job. A pesar de turcos ko Job papas din siya. Amen. Gloria a Dios, nos también con Imelda Sofía, aleluya. Tanto santo, thank you, Dios, Imelda Sofía de Amsterdam. Junto con nosotros, me que Señor, oh Dios. Oh Dios, Imelda Sofía, oh Dios, sometiendo su mes guiado, el Espíritu Santo, camino con nosotros, para llamar gracias. Para llamar thank you, para turcos. Bendicionate, Imelda Sofía de mente quitado, oh Dios, Tata, camino, oh Dios, junto con su hermana. Para su pan de cada día, con la presencia, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, para su sapo te porta, que evangelho que ser ministrado, um pastor, se Pai, te pido su hijo, su nieto, su caso completo, su ser querido completo, oh Dios de gloria, bendicionar. Bendicionado, oh Dios, Tata, Imelda Sofía, oh Dios, junto con nos turnos en unidad, te llama Dios, thank you, Baby Imelda. Thank you, Señor, oh Dios, Imelda Sofía, su vida, thank you, oh Dios, es voluntad, thank you, oh Dios, Tata, bendicionado, Señor, oh Dios. Bendicionamos, Señor, oh Dios, date palabra de vos, vivo, palabra de vos, Señor, oh Dios, date, continúa, acaba y cambia tu coste, mi Imelda. Thank you, Dios, date espíritu obediencia en su vida. Thank you, Dios, me mente con tu conoce delante de vos trono. Date su hijo, te bendición, su nieto, bendición, éxito y prosperidad, y date, es sabiduría, conocimiento, con tu benjaribo, con tu divino. Ten su vida en nombre de Cristo Jesús, date, ministrando, manifestadamente aquí. Ten vida de Imelda Sofía, aleluya. Sangre de Cristo. Cubrimos vida. El llaga de Cristo Jesús e Jehová Rafa, el Dios de sanación. Está tomando posición de mi vida. Permite Dios llega camino mantendo un proyecto na construção botar bendicionar. Seria para completo caminho botar não tá bendicionar, aleluia. Obediência bendicionar. Esforço que botar é obediência.
Cubata de marducar que la bota bendición, aleluya. Gloria a Dios, tanto tanque, Señor, oh, aleluya. Y Señor, ora basete, aleluya, gloria a Dios. Y Señor, oraba santo robo. Disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Dale gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Aleluya, yes. Jesús. Levanta tu voz para darle Aleluya, yes. gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Aleluya, yes. Thank you, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias. Thank you, Tata, aleluya. Y Señor, thank you, Tata. Thank you, pa, Turcos. Abuta doy, Turcos. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Aleluya. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo. Thank you, Tata, aleluya. Gloria, dale gracias. Oh, Cordero Santo, digno inmolado. Gracias, Thank you, Tata, aleluya. gracias, Señor. Yes. Digno, digno, digno. Aleluya. Oh Dios, sí, Señor. Thank you, Tata. Dabo poder. Dabo poder en yuen de Señor. Turcos de abo, Dios. Aleluya. Ready po tu Reynang. Yes. Preciosa sangre se derramó. Aleluya. Preciosa sangre. Aleluya. Yes. Sangre precioso de Cristo. Aleluya. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Aleluya. Aleluya. Jesús. Y Señor.
Thank you, Tata. Hallelujah. Tatong siya thank you, Diyos. Sangre di Cristo. Oh, Diyos. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre Thank you, Tata. me purificó. Hallelujah. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me Hallelujah. transformó. Yes. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor. Ministerio Mita Benditiona Studio. Ministerio Mita Benditiona live stream Facebook, live stream YouTube. Anto live stream sintonia radio frequenza di cielo mi romanang. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Aleluya. Hay poder en la sangre. Y Señor, aleluya, ti hobi poder de sangre. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre Aleluya. me perdonó. Tu sangre Thank you, Señor. Oh Dios, sí, Señor. me sanó. Alabanza la buen nombre. Yes. Poder en la sangre. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo. Tu sangre Aleluya. derramada Aleluya. valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación. Gloria, aleluya. De tu aflicción en la cruz, todos damos gracias, damos gracias, damos gracias y no vamos a callar. Yes. Y no vamos a callar. Tu amor valió la pena. Todo el dolor. Hay una generación
Aleluya. Aleluya. Oran a Dios. El poder del sangre, hermano. Es sangre. Aleluya. Aleluya. Orar a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Thank you, Tato Dios, por nuestro hermano Luis Walt. Tata, tenga mente que, Señor, oh Dios, nuestro hermano Luis Walt, junto con nosotros, Tata. Bendicionata, oh Dios, de ser guiado del Espíritu Santo. Guapin junto con nosotros, oh Dios, este ministerio me bendicionar, Señor, oh Dios. Junto con tu ser humano, unidad, un acuerdo de oración, Tata. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, para que el Espíritu Santo, oh Dios, que la bien para su pan de cada día, con la presencia de oh Dios, Tata. Bendicionata, esa sabiduría, conocimiento, comunidad, Tata, junto con nosotros, Tata. Pabinabo tu honor y gloria, entonces nos den un acuerdo, unidad, y quitan a Dios, Tata. Thank you, Señor, oh Dios, para Luis Walt. Thank you, oh Dios, para Doris Walt. Thank you, Tata, para Gino Walt, Papi Walt, Angelo Walt, Ture Walt, en Amsterdam, en Dordrecht, en Rotterdam, en Porto. Thank you, oh Dios, con Luis de Porta, Señor, oh Dios, camino para administrador, teacher, Señor, oh Dios. Tenga familia Walt completo. Thank you, oh Dios, mi palabra de Dios, camino prioridad en su vida. Thank you, oh Dios, mi voluntad de su vida. Thank you, oh Dios, junto con nosotros, de unidad, un acuerdo, delante del trono completo, oh Dios, camino de Yeshua, está sentado en Andrés. Y oh Dios, su protección también llenan, su bendición también llenan, oh Tata, sabiduría y conocimiento también llenan, oh Dios de gloria. Thank you, Galatas 5:22, cuando tú refrutas en camino vivo de su vida. Thank you, oh Dios, Tata, más siempre, cuando hemos en Santiago, donde Dios bendicionada, somos, esta para firme en cada persecução que prueba como iremos ter em nome de Cristo Jesus, de corona e vida como a prevenção, Deus, com a vida eterna, da Pai, em nome de Cristo Jesus. Thank you, Tata, oh Deus, para o Senhor, oh Deus, Tata, vis, caminho de botar o que é cheiro da brilho, anga da subir para soma, nós todos mencionamos o nome, tem acordo, anga da subir para Deus, compreender, entender, ver o bom que ministrar, é caminho, é palavra, me ser ministrada, em nome de Cristo Jesus. Thank you para su trabajo, thank you para su casa, thank you para su vida, thank you para voluntad, thank you para su costiavo, bendicionar, thank you para palavra que vira vivo dentro de su casa, thank you para fácil dentro de su vida, thank you para coração novo transformar, maneiras que viram que Ezequiel 36:26, com a sacação de piedra, você são de carne e em Espírito Santo, aleluia, oh Deus de glória, bendicionar o manque, oh Tata, cobrir completo com sangue precioso, é sangue precioso, oh Deus, Tata, com Jeová Rafa, está dentro de sua casa, é sangue na caserta de Rama Beiaca de Cristo Jesus. Thank you, Tata, oh Deus, que o weekend aqui está bendicionando, caminhando de sombra de Todo-Poderoso, aleluia, bendicionar, tal mesmo, família Walt completo. Thank you, oh Deus, Tata, com a caminhada de jetada, bota junto com ele, bota bendicionar nosso irmão, aleluia. Weekend bendicionar para Luis, aleluia. Glória a Deus, Tata, nós também com evangelho, super capelo. Lemente aqui, Senhor, oh Deus, thank you, Tata, oh Deus, para ir para o capelo, lemente aqui. Também, oh Deus, que ser guiado do Espírito Santo. Guabi junto conosco, Senhor, oh Deus, Tata, para a palavra de ouvir a people, para algo ministrado em sua vida, é vontade de amor, Senhor, oh Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluya, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, ir para o capelo.
junto con nos, guiado por Espíritu Santo, para expandir cada día con la presencia de unidad, un acuerdo de oración, junto con nos, Tata, vamos a ministrar y guiar, Señor, oh Dios, Tata, camina con el tincuta y camina en este estado, en nombre de Yeshua, y Señor, oh Dios, Tata, nos de unidad, un acuerdo, tan grita nabo, Señor, tan quitado, Dios, papi de Hubert Capello. Evangelista Capello, tanki pa suyo ng Señor, oh Dios, tanki pa su nieto ng, tanki tato, Dios, o sirgi, tanki pa su casa, tanki pa ministerio Elohim, tanki, oh Dios, mo voluntad completo de su vida, o bendicionado, Hubert Capello, de mente quitado, oh Dios, que palabra de mobila, pipo, algún nombre de sus de, bendicionado, mo palabra, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tata, ministra, pasomete libertad delante del trono. Esto delante del trono con nos turcos de unidad de un acuerdo, Señor, oh Dios. Camino su protección, con salvación, con tu costa, bien diamante derecho del trono. Camino Yeshua, Mashiach, sentar, Señor, oh Dios, Tata, recibir lo cual no con divino, e intervención divino, como tengo ahora, Dios, tengan camino botar. Espíritu Santo, camino botar, papen a Dios, y para Dios, pues llega en profundidad. Dios que tiene cierto costa en fe, boca. Minis papen a Dios, para Dios, sale. Pero Dios que tenemos papel, para poder ministrar, para poder que tengan por su última palabra, lo cual que lo comienza nunca puede limitar, votar, bendicionar, cumplir que sangre completo, tenga sombra de todo poderoso, pero que hay una bobanda de Dios mil una bobanda de pero no sabe, de un acuerdo, nada puede ser como para sombra, lo cual como te recibe tormenta, bendicionar, aleluya, un día bendicionar para Burumán, aleluya, gloria a Dios, we can bendicionar, das Biscar, we think Espíritu Ibon, amo sigitin de Dios, mira lo cual Dios te vaya así, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh Dios. Thank you, Señor. Aleluya. Sin voz, Señor. Aleluya. Thank you, Tato, Dios, por nuestro man Harold Molina de mente aquí, Señor, oh Dios. Harold Molina también, Señor, oh Dios, obedeciendo tu palabra, llegando, oh Dios, camina a boquepeta, Señor. Tato, oh Dios, date que le vengo, oh Dios, que ya adoremos Espíritu Santo. Tato, oh Dios, para venir para su pan de cada día con tu presencia, Señor, oh Dios, para poder su weekend bendicionar. Y su casa también lo bendicionar por este canal, camina por palabra, oh Dios, lo ser ministrador, DJ. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, Tata, bendicionado, Tata, Harold, me interquitado en tu contra, que nos gritan a Dios, Tata, thank you, Babidi, Harold Molina. Thank you, Babidi, su yusa, thank you, Babidi, su casa, su vida matrimonio, thank you, ministerio, thank you, para sabiduría y conocimiento, thank you, oh Dios, para tu costeado de su vida, bendicionado, oh Dios, de gloria, me interqui, Señor, oh Dios, Harold, junto con nos, delante de tu trono, Señor, oh Dios, para recibir lo cual no encuentra libertad, lo cual no encuentra tipo, lo cual no encuentra administrador de ministerio, me bendicionado en su vida, oh Dios, de gloria, aleluya, oh Dios, posicionado, ves, en el día ya viernes aquí, voy a poder subir
weekend tremendo. Tiempo de un Shabbat Shalom. Para su casa, Señor, su matrimonio de prosperidad y éxito. Para su ministerio también llegando en desarrollo espiritual. Para Galatas 5:22 completo. Un ministrador de en su casa, mi Señor. Y tu familia Molina. Tu día tengo doble, tu lengua tengo confesar. Para lo cual no puedo ser ministrador, mentor de Harold. O tata que de un canal limpio en puro. Para tata, para tampo llega. Mire, gloria de Dios. Dios te pida, aleluya. Harold Molina, 20 que ya viernes que voto durante un weekend. Bendicionar. Cuprir que sangre que se derrama. Se diga el fardo de llaga de Cristo Jesús. Y yo, Rafa. El tiempo cas e shalom también. Paz. Kuta reina rin mo mabido, kuta stralyo di amo de mocas. Aleluya. Umikan bendicionar man. Que te den sombras. Que te den sombras de todo poderoso. Pa sombra mil po kayo na bumanda leng. Just mil na bumanda leng. Pero autoridad de Cristo ko timoy din mo. Lubukan na rin mo ko lebro ko skarpiyong. Aleluya. Ta bendicionar Harold. Aleluya. Gloria a Dios. Harold, preparamos. Preparamos, Harold. Kasi ayon ko te biniki. Duro, ayon ko. Gusto 30 de ayon aqui. Botamos ito water ay kanodo pa pinten studio. Studio Ministério me também na Facebook Live, YouTube Live, para riba sintonia, radio share tour, tak de studio to, pabobing razona, anto hace oración para nos por razonar riba palabra, con bon Dios está, amén. Para bono, abo Randolph Kenneth, sacerdote ng Hubert, nos turki, amén. After sa e humble ng Luis Walt, nos turki te humble ng di ministerio mita bendisyonar. Kapara ture periodo, amén. Anto, nos tabay kumi sa ministra unto, amén. Po sa ministerio talanta, di nos tur di ami ni mikasa, nos tung kanal. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Yabos sa aleluya, Harold. Mania mabisabo, lo cual Dios tabayasi. Jesus está tremendo te bendicioname, irmão. Amém? Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Dios. Estamos por abrir porta aqui. Estamos por preparar tudo isso aqui. Gente não por nada. Gente também, oh Deus, pero que é trabalho de amor. É trabalho poderoso da dia. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É Deus de Céu Santo. Nós te encontramos durante Deus. Nos encuentros, nos turna may misa, pero el pastor nang yung postroba nos de relación íntimo con nos tinturmento con Dios, pues el pastor también de nos castres con nos, pero acta ministerio mi también de sonar, uta tukuta para el pueblo completo, para turturen de ti una relación íntimo de nangkas, para nang kumisa saco e panti cara de turma inda de nangkas, de presencia de Dios, para nang un día bendicionar cana de camino de prosperidad y éxito, aleluya. En todos los sensos bendicionamos a Kenneth Patay, bendicionamos a Harold Molina, gloria a Dios, Hubert Capello, bendicionar, Luis Walt, botamos bendicionar, 4 sacerdotes ng o tata con testimonio ng de oración, o tata con conocer que camina que Dios está haciendo que ministerio me bendicionar, aleluya, los lupita humana, profeta Soraya com outro profeta Mastei, tem acabamento em palavra de Deus por trazer para a vida, por neste tempo por receber. Wag po santo e flyer and saldir sa mangko de bingi. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Yes. Oh Dios, sí Señor. Yes. Kormo rumanang ipitain outro rumano kubasano ku kutawak nos kubasan sa kutawanos bisanang bingri be portada panutambe por essa pananos mencionar na nome de unidade panantambe por uma parte de corpo de Cristo mas Efésios 5 te papo dizer esta bem busca bright sem mancha sem ploi glorioso tem espírito de verdade aleluia Hampa de Cristo Jesus aleluia Luis Walt aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Tremendo Dios está, hermano. Me gente aqui. Aleluya. Ya viernes, acabado ya viernes aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya.
Hallelujah. Mita sacrifica mi mes. Ya boa manda Ora marabasete, livre nos turtaram, bang. Qua Deus transforma-nos, trocos de seu tempo apropriado. A palavra de Deus está pisa de buquinando de 1 Pedro, capítulo 6, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Sometemos, bode e mande todo poderoso, anto ele alçavo no tempo apropriado. No momento como tenho vindo de estúdio, onde comi, está no tempo apropriado, mas como Deus a preparar a mim, ele preparava também. Então, nós tende de Deus, então pode ser invitador de Deus para vir no estúdio, para botar livre. Aleluia! E tem que entender esse sacerdote com autoridade, a oração basta forte de casa, está bom. Glória a Deus! Aleluia, meu irmão estimado. Peticionamos Santa Cine que não chega na final. Aleluia! Tata Paco, botei Paco, Deus peticionar Paco. Paco, Wester, de mim, que família Wester peticionar Paco, tá? Paco, glória a Deus, Espírito de Deus aqui, abo. Abodon tu conosco, de mim, aqui. Riba Facebook Live, riba YouTube Live, riba Rádio Sintonia de frequência de Shell, aleluia, glória a Deus, Paco, do estúdio completo, a Ukri, Papini, bota peticionar, tanto Deus, tô indo Paco, de mim, aqui. O Paco, bem, passou pante cada dia com a presença de Deus, tanto bem, oh Deus, bem, receber o qual, quando tu grita na Deus, tanto tanque, para vir Paco. Tanque tato Deus para suyunan su ser querido, su familia completo, tanque Deus para voluntad de su vida, tanque Deus para sabiduría y conocimiento que te recibí, tanque Deus para tu costiamo, peticionamos para que vicente que como presentamos mes aves sobre un perla como te recibí, anto mantener tu que miramos chalunamentos que miramos trepang, para que vicente peticionar para vos, lumanan assim que radio frequência de cielo. Agradecido humano de presença, direcionando de sintonia de rádio. Teja domingo com Deus que. Amém? Glória a Deus. Teja domingo com Deus que. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Já domingo já habitei setor. Viva rádio frequência de cielo. Ministério me também no YouTube, Ministério me também no Facebook. Então hoje que é rádio frequência de cielo, também será, nós também será. A mim aqui para sombra, bendição natural, está turco, está tanto conosco, em sintonia, aleluia, glória a Deus, sim Senhor. Que amanhã com Deus que sintonia de rádio frequência de cielo, que amanhã com Deus que já luna, não até já domingo, dispensa, até já domingo, me tá, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, sim Senhor, assim que nós arriba hoje que arriba estúdio, YouTube, Ministério de bendição, aleluia, nós arriba também, oh Deus, Facebook, aleluia, glória a Deus, sim Senhor. Assim que nós chegamos na final de nosso programa, está saludando, oh Deus. Danke pelo weekend, que tu weekend bendicionar. Danke, oh Deus, nós todos juntos, de cada domingo, oh Deus, como não tem igreja de vai, pense que nós está telo. Aleluia, glória a Deus, danke, oh Deus, data, nós está cada domingo na telo. Monte Sion, 10 horas ainda, se não tem igreja de vai, pense que nós está telo, mas vamos com nós na igreja. Oh Deus, também nós está pastor, e mais pastor, pero nós estamos na igreja, aleluia. Glória a Deus, está santo tanque, Deus, para o weekend que tu tem bendicionar. Weekend tremendo, Deus está bem delante, então, você não se acaba, irmão. So long, aleluia. E amanhã com Deus que, aleluia, glória a Deus. E Senhor.